jing pencai pai ba bada da khat khidai tre ki pai ba tundrai ke ke ba ki le nagranta banjir yaw ka UMP Shalok Sabha Ada berai. Sotumat ni sotumat bai ki pai ba kila penpau ban meneng dan keren hapo umroi bagan ni ke sin ke beningkong bagi pai ba sau sansi shitayo artayo kilarai lupa kami kedai gawe na ki achievement ki jongi kung ginangaram kampat juja na ki snam ki pamenswa teng hagamit shwa bagarwalung kasih hepur ngimpat nang bandrai teng akhirnya shwa teng sa bahasa ke jikren ke jma teng kirai namar ba kilayo ai kirai daga jing snowbeard kirai daga jing snowpop krem da tip ya ke ai ke kirai kila shurai ba ni snowbeard ai la yo pisai untuk te snowpop Sisi shwa ba kanwan kasih hapur. Mereka ni kinti ke pemata. Kaji hikai kaji hikum ke dalam jangka voice of the people party. Kapun wangi kipai ba bakin champagne hybrid bakakam sahima sima. Kasih orang pagi kiniat. Kalau ini haga jian inti kerja haga ni kakam sahim pertai. Hadirin pengalamai bangan yukuni election nomor 10. Tangkum keseng balang nginum lawan tahu perkai. Ngalarai menresign mo kubu presiden jong ke FKGGP. Bak ngalarai beli kun election house nam ara jarlai. Ara jarlai ngala election nongkrem constituency. Ngalatrua yang lebih agi pai jong nongkrem bakin alat yang bangan syakri ki kumu Emily jong nongkrem constituency. Batangan yo mendrung haga ying dorbar kawan lingba ke nongkrem constituency. Bada pengalaman ngalong hukum ni, tama pres mau patah ngate ngamai pisah, ngate ngamai kia, ngate ngam Croatia ngam Croatia, bangla orang itu dikentin, larbi kita dah bijit ya, kasinia ke jangan ngam ayati, kasinia ke jang hidup ngam terek manusia, balai ngam kumpa, nama ngetik balar kita dah bijit yang aku Emily, ngam haman intang dari tuat Emily. Nampak ini kini kam kontrak kam supply banu lakwa ban syagri kipai ba pangli ba ka jual family but kipai ba jaman nongkrem hak arjarai kim parlaban digest leni kim parlaban priang ya kata kerukom melak election yang ke election ni hukum kata taman aikia ramong taman aikisa ramong taman Croatia ne to ada beli long pastor jangan ada long ya Dai maplikin pasnutu ya ke ai ka mga pek siya. Kaji syagri ka pagkuno nga kwa banay ki. But ha kita ki samsnen. Adin election kay raja ngalalaitan kiyo bani bansa siya nong Krem constituency kung mga kular ni kipat ba malade job lani larem nganong EAP nganong bansong bansa ringka. Ara jalai ngalakiyo bani sa siya nong Krem constituency kipat ba kalasang banjit pagilong all two independent candidate kulungan siya bansong ang kaya ko like ko lang nong Krem. Kilasang banon wag jira pigi di bubong. Pangalang riki balipat menjadi firjit dia namo. Nakapiwan lo siya kuning ngamla bali ngamdon bo bali firjit. Manchay tu Emily Jompi. Yang tagayin ba laring eleksiying yang lalay sa secretariat yang lalay siying sipang si Calcutta, sipang si Delhi, sipang sa Mumbai. Hingga pelipor bak pelajima panikai kipat ba kumno makin jiri jo Emily. Bagi bentuk ka hak ka jongki, kita bentuk ka kamram jo Emily. Kumba syapeng hakika kibriu kiba lesi la de kibriu kiba janda bunono la kempang digata ndrei ngate ngam jipun siap nama ngasno tu ek ai ka ba de bele ek ai ka thong ka ba ko
poi ya kata namar na snufu bakun kin nolam ngite benton ya kata mensim syurang bakata mensim syurang kalau rung hakajian dinti kerja bagi kamban yo ya mensim syurang kajat penriu kalau kamban yo ya ni mensim syurang mensim ka syurang ka tham bakatur kijing jing pinwit jing pisni jing pihun kata nangjur kasasyo kata tanang dom banjok ya katong kata tanang sun kata dia mensim ka syurang nama ka ko kipai ba ngin ya dan mensim ka syurang nama ni semua pamet bani bagan negeri kalong kumagalong mata bat la dengan kenal ni kintin ki ba balai patel ukren habawan ban jo igani ka ri ka igani how come ka jenis nam kat ndai spa sabra haba wei ni jiang pai ba umrah kren da perto igani ka ri ka igani kumno pite uang aga ka jingkren aga jiang pai ba yours is a land for God to live in ka ri ka jong pi ka ri ba shong kible atau mentah pet jadi jing jahlia jong ka jong ri ka jadi pet jadi jing jahlia jong diwa pet jadi jing jahlia jong linti ka singkir ki ko kita kinong sinchar ki jing rei pet katai hang tai ka jaka pe nyur ka basumi ka ji utong lek kleng bon sa ji utong kumuten ka ni ri ka talalong balai ni ba ngong ye pin ni la lagi pai ki ai ka jing she na ka ta dau ni la declare ya ka ta bold vision statement ka ji ka bang to revive, restore and transform Meghalaya. Ngitip nila lalu patba uai kata kisah. Don't come back to the sinchar kakharal. Kapapul bagi patba. Bagi kuat bagi patba 5 kali election MP ngin PNI bau patba jong kali kari kaji ulang nya. Temla syuk ban pet ya kaji rekam jong kini kindong lam kaji kiba sinchar ya kini nilai kai ka patba umat Jie, kai ka mangira mangi to assembly namda jie jo fight ba kini kim jupen siap nama le bagi snow bagi dan dia katakan number saki kinle ayu kini no fight ba udan but the voice of the people party kumbagalong mata but kogi fight ba ban ki fight ba kini ban shai ba ya ke jing persang ban yalam bagla ban persang ban ye kai ba kata sentiment de jong ki fight ba pen mata don kita ginalam ki ba kamel di bagi ginalam ndai ki ba don forward like a comment section ban persang ban yalam bagla ay fight ba menurut komen hantu apa social media di YouTube channel atau baru itu kita drop comment sentuh di daily di BTP baru kita drop comment sentuh kanuat kita ada ke keteng ke shisha kanuat kita ada ke fake name bukan apa yang jungki yang lawan fake identity mereka bagi ke comment sebadan kecil keren kor ya kino yang balangi fadar lani pastor kena nak BTP keren slow belum ini soban yang besar dan pada tadi dengan gojpan pen kami nyau paiba hangongi ni nyau ben ya kita Lalu kita tahu the voice of the people party orang nyempua ngilak maham meduk ngiting yo dei sama ji ki basong shit yo kini kan ko kamu sing ngilak pendema bandai de tin kan ko but men kene de ko tige no lara kidang beteng nyempua ki bekum kita keno kersan baginda mengi lara ki penjab burong nyempua ai ki betim si tensang nyempua ai bekeren kan ko bakata de tik tangi itu kiba judan menta hadban drop comments haki social media. Kamu menang bangin dan kami bikin di. Minjem ju isi itu di. Minjem benjiki nrei yang pensuriki bakin ne agak jiong kawan kerja ya kami terhad lagi. Nama ke politik segi kedai bantai kopi paiba. Abang eleksi di paiba minjem ju de kan ni nomor shan ju PPP kibai ita jenril kibai itu minjem ju benjiki kibai nomor shan. Minjem ju benjiki nomor shan Kongres, minjem ju benjiki nomor shan UDP, minjem ju benjiki nomor shan NPP, minjem ju benjiki nomor shan HSPP, minjem ju kontrol pada tahun ini di nomor shan ju kibai jaga cek menurut bageri. Yang ton shibun ba kiba naga UDP, NPP, Kongres, HSPP kiba ichi shaya ka chadru kiba smokia nam ka chadru ndai ka dam ka ta sno shani ha ka seng ka bagi chitor sham ndai ka I ka ne tin shong ka I ka to wangang no bani ke ali ni ya yang ban khain gen ya ka ni ka linti joga voice of the people party ka bagi le yang sam nam ta ka chadru le I hagni ka atli islam bandai tambagi shupni
Tangai ini kiat lagi senen. Dengan dengan Krishan ke upai ba unnum babi bau Krishan yang the voice of the people party. Nite upai ba unnum babi on benur balik bagi the voice of the people party. Kami Islam kami cheer for. Bau upai ba tungin long di besar.